Ladai ban sukruwet no bedak airstrike persya yak Iran penpau Trump hakajing ekran baru Prime Minister jongri Israel Benjamin Netanyahu bad ul ongru bag Israel kanlong ganong yalam ladang ini kruwet yak Iran ketum tengah sengap lingba gani video balai utram Ukraine kor lana uberngam haduk ne yak Iran kari Israel kanlong ganong yalam ban hiar thma yak Iran lada kajing ekran nuklear bad kari Iran kan pulom Presiden jong Amerika Donald Trump ulang hak sengi todeng bagi Israel kan sim ya kebenta bahkmat hak jing hertma lagalong naringkeu lane nasun persa ya ke Iran lada kajing ekran nuklear kim pois SA lane kim urlong nagaleng utrom ulang jusu bagi US kan penun kambing ya kebor sipai persa ya ke Iran lada don kam bad udon kapor bakan no kajing persang jong kajing dei kanne wala siam lampatai benia kebor gitu utrom aipor ya Iran tang arbanai bahkan penbait ya ke program nuklear ne sange ya ke program nuklear nagaleng utrom long yusu bagajing yalang kabal temu ban long hak sejan hapok kari oman kadai kajing sedang jong kajing terekam nung mikmat jong spo Middle East Steve Witkoff ubadai ubala temu ban mikmat ya ke US kadba ke Iran on mikman do menteri bari jongka Abbas Arakci ngin ai tang khndet kapor bat ngim don portan namar ngim ko aban island bakin don ni tiar nuklear ong utrom bat bin rabru bangin ailat bikin roy kin par ngikwa bakin roy kin par ngakwa bagi Iran kan long bakrau tanggawe bakim la bandon kata kalong ye tiar nuklear ngangai kisungutu ya kata kibriu ke Iran laung utrom bagi long giba pela Iran kilong giba start adu rata kidona ke jinglong ke bajinjar ke jing sensar ke bajinjar kinong yalam ke sutu ngangit rata bat ngam kwa sibon ke Iran hendrei ngakwa tanggawe bakim la bandon ye kitiar nuklear bat hagini ke arbanai lara ke Iran ke baglatiang halor ke program nuklear nagleng utrom bat ke Israel ken sakrwet bay kata ken sa airstrike bat kum juru katama napok ringkau bat kumbau Donald Trump mulong bagai Israel kanlong kari banyalam ya kene katama persya ya kari Iran kum dayai ap I khubor halor kene kacing kan an hapring kari US Israel persya ya kari Iran halor kajing kwa kajungki ban pendu ya ke program nuklear jong kari Iran subscribe ya kene channel be pla bani orang lapan bi isu jibi pat khubor kublai sebun